Assalamu alaikum dostlar. Выгрузка geldim. Авиабаза, морская база Америки в Испании, город Нота. Рота, Нота. Ананда илгич бар екен, шоны көрсөтөйүн дегем. Так. Негизи мындай болуп билинет экен да. Рампага келип токтогондо күрөк келет экен. Биякта көрсөтөйүн. Бүгін 6 сентябрь 2021 жыл. 2021 жыл. Мына американский трейлер. Аз биякта видео тартсаң болбойт деп. Жана охранадан телефонун өчүр деп айтты эле. Өткөндөн кийин кайра кийгизип алдым. Біздің машина. Так, авиабазаның içinde магазин бар екен. Бұл нарқы өте магазин. Берекі склад жағынан келдім. Şu магазиндер өте қатты текшеріс еткен. Ешкім жоқ, ушундай. Ассаламу алейкум достар.